inshuti mukundwa uriko uranyumviriza kandi uriko urankurikirana muri uyu mwanya muto cyane w'ijambo ry'Imana, ndakuramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Izina ryanje nitwa Hazigamimana Rebeka, ndanezerewe kubana nawe muri uyu mwanya muto ariko n'umwanya w'ikimazi kinini cyane. Ngomba kukubwira inkuru z'umukunzi aruta abakunzi bose bo mu isi. Urafise abakunzi, urafise abagenzi, ariko hari uwundi mukunzi agukunda cyane. Kumbura abakunzi ufise bamwe baraguhevye, ariko no munsi ngomba kukubwira umukunzi agukunda kandi adahemuka. Yesu aguhezagire cyane. Uyu mukunzi nakubwira ni Imana umuremyi wa twese. Ayo majambo tugiye kuyaraba mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16. Havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, umwizera bose ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Urukundo Imana ikunda abari mu isi ni gitangaza cyane. Rwamuteye gutanga umwana wayo w'ikinege, urukundo rwayo ruce ruserukira mu gutanga umwana wayo. Kandi na Yesu umwana w'Imana aradukunda, aragukunda mukunzi w'Imana, aragukunda. Yesu yatanze ubugingo bwiwe ku bwawe, yemeye ahiba ibyiza byose byo mu ijuru, ubwiza n'icyubahiro, aza mu isi yemera kubabazwa kugira ngo agucungure, yikorere ibyaha byawe ku musaraba, arabambwa, arababazwa kugira ngo uronke ubugingo budashira. Aha ku murongo wa 17 muri iki gice nyene cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 17, avuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yesu aguhezagire mukunzi, ukizwe. Yesu yaje kukiza abari mu isi, ntiyaje kubahana ariko yaje kubakiza kugira ngo baronke ubugingo budashira. Wemere uno munsi, wemere Yesu umwami n'umukiza wawe kugira ngo aguhe ubugingo budashira. Uca wanuka mu gitabo cy'ubugingo, niwamwemera, niwamwizera. Ijambo ry'Imana ribivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, ngo umwizeye wese yamuhaye acamwe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, bagaca bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urifuza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo? Ega Yesu azojana abanditswe mu gitabo cy'ubugingo, niyo bashobora kuzumva iryo jwi cy'inzamba aho bucazira. Niyo wifuza ubugingo uno munsi nyene, bicita uyu munsi, watura ibyaha byawe, usaba Imana kukubabarira. Amaraso ya Yesu arakoza, kandi amaraso ya Yesu ni gitangaza, atwoza ico ryose ry'ibyaha. Mukunzi, wemere Yesu, ndakwifurije agakiza. Warahemukiwe, warahuwe n'ibibazo byinshi, abo wari wizeye nk'abagenzi, abo wari wizeye nk'abari hafi yawe, mu gihe kanaka barakuvuyeko. Waragwaye, warahuye n'ibibazo, warashikiwe n'ingorane zitari nke, barakuvako, ariko Yesu nukuza adahemuka. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire cyane. Wizere Yesu no munsi, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, wandika mu gitabo cy'ubugingo. Perereza wumvirize neza ahantu bari shengero rivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahantu hari ubutumwa bukwiye bwa Yesu Kristo. Wifatanye n'iryo shengero, ugende urondera umukozi w'Imana, wature ibyaha byose wakoze, usaba Imana imbabazi. Umukozi w'Imana azoguha impanuro, azogusomera ijambo ry'Imana kandi uzofashwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta wundi agakiza kabonerwamo kuko atari n'izina twahawe munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo atari rya Yesu Kristo. Yesu n'umukunzi wawe, Yesu aguhezagire cyane.
dusenga Imana. Ca bugufi nawe wahuri mu mutima, uce bugufi mu mutima uvuga uti Mwami Yesu mbabarira, narakubabaje kenshi, ariko no munsi ndahisemwo kukwizera nk'Umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Yesu arakubabarira. Dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu nawe n'umwana aciye bugufi mu mutima wiwe, n'umuntu akuze aciye bugufi, n'umutamakazi urabona mu rugeragezemwo aragomba Mwami ko ubugingo bwe bukira, akava mu rufu agashika mu bugingo. Umwemere, umwakire, mwandike mu gitabo cy'ubugingo, imbabazi zawe zimubonekeko. Ndagushimiye komeye kumuharira kandi ko amaraso yamwogeje mu izina ryawe Yesu Umwami wacu. Amen.